Doesn't matter if you have 10,000 followers or just a few hundred. Print on demand.
Kiambote. Ndinga kiambote vumututala una tutondere. Unu sitolongoka ku. On dit ku ou bien quoi. C'est la même chose. Tutondele. Eu conheço quoi. Ndinga. Et mon si a imbila. No si lo soneka. Quand si tukunda makonzo nengwa magese ye nengwa timba nengwa matomo toko tutondele Yangaleli. c'est imbila. Estamos prontos? On est prêt, hein? Yeah. Ingeta. Yavana moyo a miya tengula menga vanti mufuta nkanumya kuyemu kuvuluza. Je vais répéter de nouveau. Yavana moyo a miya tengula menga vanti mufuta nkanumya kuyemu kuvuluza. Biabion sono yaye kula inki uvutula. Biabion sono yaye kula inki uvutula. Tutondele. Ça va, hein? C'est facile. Hein? Je vais lire, hein, vous allez écrire. Vous allez écrire, mais écoutez bien. Oh, ils sont bien. Ingeta. C'est le même mot, c'est le passé et le présent. On écrit de la même façon, mais la prononciation, hein, la tonalité, c'est ça le message. Je vais lire au passé. Hein. Yavana moyo ami. C'est le passé. Si j'ai dit Yavana moyo ami, je veux dire que je donne ma vie. Ah, j'ai déjà traduit. Oui, mais on a compris. J'ai traduit. Ok. Yavana moyo ami. Yatengula menga vanti. Mufuta nkanu myako. Ye mukuvuluza. Yavana moyo ami. Yatengula menga vanti. Mufuta nkanu myako. Ye mukuvuluza. Bia bionsono ya yekula. Inki uvutula. Bia bionsono ya yekula. Inki uvutula. C'est bon. Donc, première ligne. Yavana moyo ami. Ok. Yamvana moyo ami. Écoutez bien la tonalité. Oh, ça bien. Yavana moyo ami. Yavana moyo ami. E o passado? Yamvana moyo ami. Muito bom. Yatengula. Non, traduis ça. Traduis la première ligne. Traduis la première ligne, s'il te plaît. Eu dou a minha vida. Perdão? Eu dei a minha vida. Eu dei a minha vida. Muito bom. Intéressant, ça va, c'est le passé, hein? Tu traduis comment en français? J'ai donné. Ah, très bien, j'ai donné ma vie. Bon, mon âme et ma vie, voilà. Yatengula menga vanti. Nengwa makese.
Yatengula menga vanti. Menga vanti. Menga. Menga. Menga é que? Acho que é Menga sangue, c'est quoi? não? É Maquila. sangue, sim. Yeah. Le sang, ouais. Menga é sanvanti. Nti, c'est quoi? C'est Nti, l'arbre. L'arbre. árvore. Árvore. Ok. Yatengula menga vanti. Já tens a ideia, não? Mais ou menos. Não quero arriscar. Eu sei que você sabe, mas o que aconteceu com... Você falou do menga, venanti. O que aconteceu com aquela menga? Derramado. Exato, exato. Well done, yeah. Muito bom. Você compreende? Papa, tu as compris? Tengula, il y a tengula. Donc, il y a tengula. Menga, tu comprends? Menga, c'est le sang. Nti, c'est... Tu as déjà répondu. Tengula, c'est... pardon. C'est verser. Hein? Il dit que je versais mon sang. Ah, c'est comme tang. Tang. Ok. Pardon? C'est comme au lingala à peu près. Voilà. Donc, il a versé son sang sur la croix. Donc, voilà. Ufuta nkanu miako. Nengwa tomaka toko. Traduza ainda o que você entende, né? Ufuta nkanu miako. Tipo para pagar o pecado. Muito bom. Mufuta nkanu miako. Qu'est-ce que c'est ça? Le salaire, Mofuta. Futa, c'est quoi? Pour payer. Voilà. Nkanu miako. Nkanu. Nkanu, c'est quoi? Pecado. Nkanu, c'est quoi? Je vais pas nouveau banco e fazer isso, estou aí a atender as pessoas. Nkanu, quer dizer o quê? Nkanu. Ofensa, né? Ofensas, né? Ofensas. Nkanu, quer dizer. Nkanu. Tu as compris le Nkanu? Quand je dis que non, ne faites pas ça, c'est Nkanu, c'est interdit donc. Hein? Ah. C'est Nkanu donc tu vas être taxé donc. Faut pas parquer ici, c'est Nkanu donc. Entendemos, né? Não é uma questão. Um pouco. Tens que pagar tens que pagar as taxas. Dívidas, taxas? Não, Nkanu não é dívida. Se você não pagar, Nkanu, vão te multar. Tá? Então é imposto. Não. Pago é imposto. Taxa. Nkanu é ofensa. Tá vendo? Ofensa. Multa, tipo multa. Não, Nkanu não é multa. Nkanu é ofensa. O que você não deve fazer. Tá vendo? Você não vai dizer ao filho, à tua filha, não faça isso. Isso é Nkanu. Senão, a polícia vai te prender. Eu não comprei Nkanu, não terá que ser. Ok. Vai pensar senão, sem Nkanu. É difícil a traduzir. Transgressão, tipo uma espécie de transgressão. Ah, well done, é mesmo isso. Transgressão, Nkanu. Não posso ir ao banco e meter a minha mão lá no bolso do caso. Nkanu, né? É mal. Pronto. Ye mukuvuluza. Mufuta Nkanu miyaku. Ye mukuvuluza. Mukuvuluza. Tá tonta? Para me salvar, não? Para te salvar, para te sauver. Tudo onde ele. Muito bom. Hoje, quem está lá em casa nos assistir, vamos aprender Ku. Ku que é Kakatu, Kumunanga Kimbevo. Eu sei que nem uma que gosta muito disso, mas tem um problema com todo mundo. Aujourd'hui, on va pratiquer le Kinzondi. Parce que c'est votre génération, c'est vous les prochains, on les appelle quoi encore? Le prochain voile, donc le prochain voile. Ok. Je mets ça.
Acho que vamos ler. Vamos ler. Nenhuma questão. Tens o papel? Tens, né? Linga. Tenho sim. Yeah, ok, on va lire. Moi, je vais mettre. Então, sim. Ok, un instant. Ok, vamos ler do papel. Yeah, vamos ler do papel. Nenhuma questão. 1511. 1511. 1511. 1511. Você é português ou angolano? Eloquência. Exato. Quando os bacongos realizam um encontro para tratar qualquer que seja o assunto, os participantes efetuam, antes de tudo, um ato solene designado um cuo, que consiste em simbolicamente firmar um pacto entre os presentes, o que quer dizer Yalan Kwa, Yalan Ku e Kotan Kotan Ku. Tentando repetir, Yalan Ku e Kotan Ku. Muito bom. Com este ritual, os presentes comprometem-se em fazer reinar a paz, o entendimento e a compreensão mútua no local do encontro. No contexto da lei, um cuo é uma regra que não deve ser transgredida. Uma coisa muito bom. Sabe que tu es en train de suivre, non? Oui. C'est le paragraphe le deuxième, hein? Dans le contexte de cours. Dans le contexte de la loi, ouais, c'est ça. Dans le contexte de la loi. Voilà. Allez-y, não quer pode. Para os bacongos, é proibido iniciar algum encontro sem um ritual prévio de incuo. A omissão deste procedimento constitui uma transgressão nas regras deixadas pelos antepassados e pode ser interpretada pelos visitantes como uma atitude de falta de consideração e de falta de hospitalidade ou mesmo um comportamento agressivo. Por conseguinte, o estender de um cuo e a seguir a aceitação do mesmo pelos destinatários constitui um sinal que significa que reinará no local do encontro paz, justiça e respeito. Tudo nele. Muito obrigado. On va pas les trois questions, on n'a pas le temps. Mais je fais un résumé. Hein. Tu as suivi ta question, c'est ça? J'ai une question. Allez-y. Vous vous souvenez la vidéo de Tokinzonzi? Laquelle? De ton mariage coutumier. Ouais, bien sûr. Quand le papa, il demandait à ton papa, Kulumbu, c'est ça, non? Kulumbu. C'est la même chose? Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire, donc c'est le coup, donc. Mais c'était la même orthographe. Non, Kulumbu, c'est pas le même mot, hein. Lumbu, c'est... Non, le coup. Pardon? Le nku, là, le nku, c'est pas la même chose que... C'est le coup. Kulumbu, c'est dire... c'est frapper à la porte, donc. D'accord. Ok, ça c'est le résumé. C'est en portugais, mais c'est le résumé du texte qu'on a. Hein. Toi, on va essayer de nous aider à traduire en français. Non, c'est le français. C'est ça en français. Là, donc. Ouais, ça dit... ok. Il y a la cour. Hein? C'est le résumé ou resumo do que temos. Está tentando... Pode ler, por favor. Ela é tonta. Não te ouvi. Ok. Ndinga. Estás bem, pode falar. Sim. Antes de fazer uso da palavra, o orador deve levantar-se, dar umas salvas de palmas suaves aos presentes
em sinal de referência. Alô? Continua, faz favor. Em sinal de reverência. Sim, Na reverência, qualidade de anfitrião, o orador deseja as boas-vindas aos visitantes, desejando-lhes uma estadia agradável e pacífica. Vonga maluizila mangengo zamalu maluvutukila makala mansi zantambi. Mansi zatambi. Oui, sim. Já que vieram de boa saúde e nos encontraram também com a boa saúde, que Deus nos guarde com a mesma boa saúde e que permita que tudo que iremos tratar seja aceite por todos, incluindo pelos Mfumu Yenganga, isto é, pelos dignatários e sacerdotes. Kotanku, aceitação de um cu. Uma ou mais pessoas entre os visitantes ou a audiência poderá pedir a palavra para, em seu nome e dos seus acompanhantes, aceitar um cu, dizendo kunakutukanga um cu, kuvutukanga, kunakutukanga um cu, kuvutukanga um cu. Muito bom. No discurso de aceitação de um cu, a seguinte expressão é usada com frequência: um cu kotwa yikotwanga, kailubu kwanga ko. Em outras palavras, ninguém tem o direito de denunciar ou desrespeitar um cu depois de ter aceitado. Tout un délai. Papa, tu as ça en français, hein? C'est la même chose. Hein? C'est juste le résumé. Par exemple, j'ai ça écrit en français. Donc, la première ligne, là, il y a un cours entre le phaser. Donc, avant d'utiliser le mot, l'orateur doit se lever et donner quelques accros de pommes, hein, tapoter dans vos mains, d'où aux personnes présentes en signe de révérence. Voilà. Et la deuxième ligne, c'était quoi? En tant qu'hôte, le conférencier souhaite la bienvenue aux visiteurs en leur souhaitant un séjour agréable et paisible et profite également de l'occasion pour souhaiter à ceux qui partiront un retour meilleur et plus sûr. Alors, Kotaku, acceptation de cours. Kotaku, une ou plusieurs. Vous suivez ça? Kotaku, une ou plusieurs. Donc, c'est le résumé sur l'écran. Une ou plusieurs personnes entre les visiteurs ou le public peuvent demander la parole pour accepter le cours en leur nom et en leur compagnon, disons. Voilà. Oui. Et après, on a écrit Vongama Luizila Mangongeza Malo, Maluvutukila Makala Matiza Tambi. On va prononcer ça correctement aujourd'hui. Vamos prononcer bien, hein? Quelle phrase, en tout cas, on va sortir d'ici bien préparé pour faire le Kinzonzi. Hein? Alors, qu'est-ce que je lisais? Une fois, je cherche ici sur les trois pages, hein? Vite, en français. Alors, je ne retrouve pas, mais c'est pas grave, parce que tu as c'est ça, c'est ton. Non. Voilà. C'est bon.
Maintenant, on va passer sur l'application de cours. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ok. Vous tirez cette cosa. Yes. Je vais passer. Attends un instant, ne bouge pas. C'est você qui vont assister, Tondele. Aqui, on est en train d'apprendre le Kinzondi. Nous avons déjà appris le Kikai. On a déjà appris le Kikai. On a déjà vu la vidéo, la vidéo clip Kinzondi, malgré papa, maman. On n'était pas là, on va répéter pour elle. Maintenant, on est sur le Kinzondi, hein? Peut-être. Oh, c'est où je trouve pas mon document là. Pardon. On est sur le Kinzondi. On est sur le Kinzondi. On va être capable de faire le Kinzondi. Attends, je suis en train de chercher mon document là, je trouve pas. On va lire ça. Alors, hier, celui-là. Ah, voilà. Nous, ça fait bien, hein? C'est très petit, hein? Ça se voit télévision, non? Não, tá bom. Se colocar o full screen, você pode ver. Ah, ok, full screen, ok. Beta, tá, c'est mieux, hein? Yeah, better. Yeah. Nenhuma aquece. Consegue ler? Tranquilo. Ah. Tranquilo. As mimosas são assim, meu, tranquilo. Yeah. Ok. Tá bom, ok. Alors, Nengua atata tonta. Vonga maluisa maluisa maluvutikila makala mansiza tambi. Tu vas te lire? Vonga maluizila mangonge zamalu maluvutukila makala mansi zatambi. Je veux lire avant toi. Vonga maluizila mangonge zamalu maluvutukila makala mansi zatambi. Vonga maluizila mangonge za malu maluvutukila makala mansiza tambi. Voilà, en français, tu as ça, mais je vais dire pour toi. Puisque vous êtes venus en bonne santé et que vous nous avez également trouvés en bonne santé, que Dieu nous garde avec la même santé et permette que tout ce que nous traiterons soit accepté par tous, y compris les Fumu et les Nganga. Fumu Nganga veut dire les dignitaires et les prêtres. Ngoma kesi. Vonga maluizila mangongeza malu maluvutukila makala mansi zatambi. Ah, muito bom. Alguém chama-se Matitambi. Sabia o que quer dizer isso? Matitambi. Quer dizer que Matitambi. Quer dizer o quê? Quer dizer tipo né? Que é aceito por todos, não? Tambi. Língua. Tambi, c'est quoi? Tata que diz ça? Pardon? Tambi, c'est ça. Pegadas, não? Pegadas. Le pied donc, hein? Oui, pegadas do pé. Embaixo. Sim. Embaixo, sim. Ok. Nengwa temoga toko, pode tentar ler.
Vonga Maluizila. Vonga Maluizila Mangongi Zamalu Maluvutukila. Moye mawa Maluvutukila. Malaka Makala Manzinza Nzambi Tambi. Conhece alguém que chama Macitambi, é? Não, Macitambi não. Eu conheço. Netanka, não é? Não, Macitambi quem é? Não vamos falar, pronto. Você já não conheço Macitambi. Ei, não fala, estamos em direto. Sorry, Macitambi, I didn't mean it. Ei. Macitambi. Ok, muito obrigado. Vamos ouvir a versão do Papa. On va écouter la voix de notre conseiller, Tata Gonçalves, il est à Luanda. Prenez note. Hein? Je crois que c'est ça. Un instant. Unakutuka ngekuwa Non, c'est pas là. Vonga Maluizila Mangonge Zamalu Maluvutukila Makala Mansi Zatambi. Ah, ok. Nengoma que você tem tentando seguir aquela pronúncia, faz favor. Vonga Maluizila Mangonge Zamalu Maluvutukila Makala Mansita Zatambi. Muito obrigado, merci. Vonga Maluizila Mangonge Zamalu Maluvutukila Makala Mansi Zatambi. Très bien. Ta. Vonga Maluizila Mangonge Zamalu Mavutukila Makala Mansi Zatambi. Bien, encore. Vonga Maluizila Mangonge Zamalu Mavutukila Makala Mansi Zatambi. Mansi Zatambi, ok, muito bom. Nenhuma toma toko. Não conhece Mansi Zatambi. Sorry. You are going to kick yourself when I tell you who is Mansi Zatambi. Really? Yeah. Where am I? Someone related to Kolo Ndungi, yeah? No. Kuna kutunga. Is that's why I'm reading? Yeah. Kuna no? Yeah, kuna Vonga Maluizila. Vamos repetir naquele. Qual Vonga? Sim. Vonga Maluizila Mangonge Zamula, yeah? Zamulu. Maluvutukila Makala Manzi Zantambi. Muito bom. Makala, vou Maluizila Mangonge Zamalu Maluvutukila Makala Manzi Zatambi. La traduction, c'est toujours mauvais pour le concept bantou. Hein? I'm going to play again. Je vais passer l'audio de nouveau. On va répéter. Hein? Attends, on va répéter. Hein? Vamos répéter. Vonga Maluizila Mangonge Zamalu Maluvutukila Makala Mansi Zatambi.
Vou repetir. Vonga maluizi la mangonge za malu, maluvutukila, makala, matsiza tambi. Ok. Je fais de catégorie va fonctionner. Alguien, on va continuer. Alguien, quelqu'un va nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire, hein? Vamos chamar alguém. Je vais appeler notre conseiller. Il va nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Hein. Ça va? Hein? Tu peux poser la question. Hein? Tu peux lui poser la question. Il va répondre. Hein? Ok. Ah non. Ah, il est occupé. Alors on va essayer encore. Oh là là. He's busy. Okay, let's hope he's going to call us back. Okay. I need to stop this one. Est-ce que podemos tentar de cabeça? Est-ce que vous allez mémoriser? Je vais passer l'audio et puis on doit absolument faire ça. Vonga maluizi la mangonge za malu, maluvutukila, makala, matsi za tambi. Vou repetir. Vonga maluizi la mangonge za malu, maluvutukila, makala, matsi za tambi. Ne lisez pas. Tenta ainda. Tentei buscar isso no nosso dicionário de provérbios, não se encontra isso aí. Dicionário de provérbios. Vonga maluizila, mangonge za malu, maluvutukila za ntsi atambi. Makala. Não olha no papel, não é uma questão. Vamos, por favor. Ndinga. Já é minha vez? Sim. Senão... Ai, tá bom, vamos. Vonga mavuila, espera. Vonga maluizila, mangonge za malu. Zamalu, Zamalu. Depois, o quê? Ok. Amana vai ajudar. Mavutukila, ok. Mavutukila, matambi, mavutukila, mansi za tambi. Makala mansi za tambi. Nengo toma toko. Não olha no papel, nengo toma toko. Eu sei nem sei onde vou olhar, não tenho. Nengo toma toko. Não sei onde vou olhar, não tenho. Que precisa tipo assim. É do Cílio 70, eu não estou aí, não vou ver. Vonga maluizila, mangonge za malu, mavutukila, makala mansi za tambi. Très bien. Mas, Mutamonte, isto não está no dicionário de provérbios? Non, ce n'est pas proverbe. Ce n'est pas un proverbe comme tel, mais... Ok. Non, c'est pas un proverbe. Et d'ailleurs, on a essayé de traduire, mais la traduction, traduire un concept bantou, tu vois, en français ou portugais, on perd tous quelque chose. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Hein? Disons, l'étymologie et l'origine.
Vonga maluizila mangongeza maluvutukila makala mantisa tambi. Eu vou explicar o que isso quer dizer. Estou chamando os conselheiros, mas não está atendendo. Quem sabe pode nos chamar. O telefone está aqui. Quem quiser nos ajudar. O telefone está aqui. Pode nos chamar para nos ajudar. Chama, vamos atender. Vamos aprender o Kikongo, Kikulu Keto, hein? Ok, quand on tá chamando, hein? Quand vous écoutez, hein? C'est que ça. Oui. Attention. Il va expliquer. Il va expliquer. Vous êtes en direct, hein? On vous écoute, hein? Même la reine d'Angleterre. Hein? Merci beaucoup. Alors, nous, on est en train d'apprendre Vongama Louisila Mangongeza Malo, Maluvuti Kila Makala Mantiza Tambi. Alors, comment tu parles, tu dis en portugais et français, comment traduire ça? Disons, le paraphraser, hein, paraphrase. En français ou en portugais? Le deux langues, s'il te plaît. Le deux langues. Mangaluizila ou Mangongizama. Disons, Vongama Louisila Mangongeza Malo, Maluvutu Kila Makala Mantiza Tambi. Ok. S'il y a eu des encombrements en venant ici, que votre retour soit en paix, sans encombrement. Un moment, vous écoutez? Un moment. Obstáculo na vossa vinda aqui no caminho, que a vossa volta seja sem obstáculo. Un moment. Desculpa, mano. Quero saber se estão entendendo. Estão vivendo? Vous écoutez, non? Hello. Ah, c'est bon. Ouais. Peux répéter, non, Manpag? Ok, si on venait ici, il y a eu des encombrements dans la route, que votre retour soit sans encombrement. Donc, tout soit dominé. Que tout encombrement soit sous vos pieds. Donc, ayez domination contre tout encombrement au retour. Que votre retour soit sans obstacle. Em português, professor? Se a vossa vinda, se houve obstáculo no caminho, que a vossa volta seja sem obstáculo. Tudo onde. Agora, mano, Paga, explica ainda no contexto da aldeia, né? Digamos, em termos de etimologia, né? A origem dessa expressão vem da onde? Quer dizer, estamos a falar do através rios, né? Não é isso? Sim, no contexto na ideia que a caminhada era tanto com rios, com montanhas, com esses caminhos. E não houve tropeço. Se houve tropeço, que quando vamos voltar, que seja sem tropeço, seja sem. Que a viagem de volta seja completamente sucesso, sem obstáculo. Problème. En français. Dans des villages, souvent quand les gens voyageaient, donc on passait dans des rivières, des montagnes, des obstacles en route, et voire même si il y a eu des dérangements ou des inconvénients, le retour soit sans inconvénients, sans obstacles, le voyage soit complètement paisible.
Tutondele mano, vana ke mbote mano, nengo Chantal. Tutondele. Na vimpi, Ok, obrigado, esteja bem. Aos estudantes também. Ok, então fala com vocês. Sim. Tufiauquili. Tutondele que bem. Tutondele que bem. Merci beaucoup. Ok, grande abraço. Bye, mano, bye. Ok. Bye. Ok, entenderam, né? Sim. Ningueta, elo. Ok. Je n'ai pas voulu lui déranger beaucoup, mais vou tentar explicar devagarinho. Alguém não sabe quem é Tambi, Mati Tambi? Tá me procurar problema. Ok, je vais essayer d'expliquer ça. Eu também vou falar. Tu as compris ce qu'il a dit, hein? C'est ça. Oui. Bon, je vais souligner encore. Ngonge entonnoir, hein? Oh. Oui. Comment se dit entonnoir en portugais? É funil, não? Sim. Entonnoir. Malu, c'est quoi malu? Ça veut dire ça? Macolo. Malu, c'est quoi? Malu? Não são pernas. O peixe são patas. Ça veut dire ça? Malu. Les jambes? Voilà, sur le pluriel, donc. Kulu, malu, voilà. Pluriel, yeah, kulu malu. Donc, l'expression, ça veut dire quoi? Comme papa Manoupa a expliqué, les gens... Donc, je vais essayer d'expliquer... attends, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. C'est pour ça qu'ils aident Chama nous ajuda pour Chama. Si tu veux nous aider, appelez, le numéro est là. Donc, comme vous êtes venus chez nous, durant votre voyage, vous avez traversé les rivières. Bon, quand on traverse la rivière, donc le pied là, quand vous piétez sur la rivière, la forme là, l'eau, c'est comme l'entonnoir. Vous comprenez, hein? Tata, internet, non? Tava cortejar. No. Entonnoir, c'est quoi? Entonnoir é funil. Quando você estava atravessando o rio, né? Você pisa na água, a tua perna, o lugar que a tua perna, o pé ocupa, fica como? É como um funil, tá vendo? Donc l'espace que votre pied occupe, jambes et pieds, disons, la forme de l'entonnoir. Tu as compris, hein? Ils étaient sages, hein, nos ancêtres, tu vois? Alors, dans votre retour, quand vous retournez, maintenant c'est l'inverse. Il faut que l'eau soit sous vos... Comment ça s'appelle tambi? Votre tambi, c'est quoi le tambi? Empreinte. Voilà, sous vos pieds, donc. Tu vois? Ouais. Donc, voyager en paix, hein? Bon retour. Ok, on va bientôt finir, on a 5 minutes, mais on va saluer quelqu'un. Quand pose les fois, tu vas lire et puis on va mémoriser. Hein? Vonga maluizila mangonge za malu maluvutukila makala mansi za tambi. Vonga maluizila mangonge za malu maluvutukila makala maluvutukila makala mansi za tambi. Tata Yesusa. Vonga maluizila mangonge za malu maluvutukila makala mansi za tambi. Tutonde nengoma kese. Vonga maluizila mangonge za malu maluvutukila makala mansi za tambi. Sim, senhor, você primeiro mulher vai fazer cool, hein? Non, on va changer. C'est toujours les hommes qui font le coup, mais à partir de votre génération, c'est les femmes aussi, hein? Et on va aussi avoir les femmes. Donc, c'est révolu, hein? Bon, on n'est pas contre la tradition, mais comme on met, il y a des choses qu'on doit éliminer quand même.
Vonga ma Louisville. Mangongeze malu. Malu vutukila masala manini Matiza kambe. Makala matiza kambe. Aqui tá faltando. No meu ecrã tá faltando frase aqui. Nini. Tá faltando? Yeah. Tá bom. Tá aqui. Makala Masiza Ntambi. Alors, si vous avez compris, tentando explicar, o que isso quer dizer? Isto quer dizer que durante a viagem, durante a vossa vinda para este local, se houve obstáculos ou passaram por problemas, que a vossa vinda seja sem problemas nenhum. Regresso. O vosso regresso, que o vosso regresso seja sem problema nenhum. Muito bom. E no contexto da aldeia, o que isso quer dizer? A origem da expressão vem de onde? Eles atravessiam rios, atravessiam montanhas, o que aconteceu no rio? Pelas matas. Aquela expressão ngonga vem de onde? Atravessando o rio, quer dizer que os peixes estão debaixo da água, não é? E que no vosso regresso, que os peixes estejam por cima da água. Quer dizer, praticamente não haja água, que vocês não haja água. Quer dizer, pisam mesmo na terra firme. Yeah. Muito obrigado. Está une explication de ce proverbe-là. C'est pas un proverbe, c'est une expression. Donc, vous êtes venu avec donc avec des encombres. Voilà. Et en espérant que vous retournerez, vous repartirez d'ici sans aucun souci, sans problème. Voilà. Tu as compris dans le contexte du village, tu peux expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils sont. Le ngong, ça vient d'où le ngong? Donc ils sont partis de chez eux, donc ils ont traversé des rivières, des. Donc, voilà, ngong c'est l'entonnoir. Quand tu mets ton pied là sur. C'est un piège. Sur l'eau, donc la forme de ngong, hein, l'espace qu'occupe ton pied. Voilà, c'est le ngong, hein, ton pied, ta jambe aussi. Nenhuma manquer rapidamente, resumindo. Bom, significa dizer que de onde vocês saíram, se encontraram obstáculos, no vosso regresso, que não haja obstáculo. No contexto da aldeia, significa dizer que quer dizer, no local, né, onde tinham, encontraram água ou, né, ao regressarem, né, que não encontrem água, mas que encontrem terra firme, né, passem pela terra. Que a água esteja mesmo lá embaixo do tambi. Sim. Wow, muito bom. Ok, merci beaucoup en tout cas. Très bien, on va dire bonjour à Salut. Tenta pode ler e traduzir, não é? É absolutamente imperativo respeitar este ritual de introdução para qualquer cerimônia, tanto triste ou alegre. Tu traduis ça pour les francophones? Non, je vais traduire. S'il vous plaît. Il est absolument impératif de respecter ce rituel d'introduction pour ouvrir. Pour l'ouverture, donc. Pour ouvrir une cérémonie, que ce soit triste ou joyeux. Português entrar. Tata, mas português e francês é semelhança? Não. Português é semelhante ao francês. La voix que vous avez entendue là, c'était comme ça. C'est lui qui parlait de vie là.
Non. Ça nous a conseillé aussi. Ah, Tutonde, Tata Ndjango. C'est de Genève, ok. On va continuer la prochaine fois. Muito obrigado, Tutondele. Tuyangalele. Une petite question, vite. Qui belle. Ça. Qui va lire ça? Que va lire ce nom, mère? Lire en quiconque. Mayamba. Well done, très bien. Mpululu. Ah, Mpululu. Tutondele. Tuyangalele. Ok, vite. Tata, qu'est-ce que c'est ça? Maviokele. Ah, très bien, voilà. Mayamba, Mpululu, Mavioke. Tutondele, Luenda Kambote. Tuyangalele. Busalakiambo, Tutondele. Yambula. Nengwa tomoko toko, nengwa makiese. Azima simba, Yeah. Tutondele, Tuyangalele. Simba Sisters. Ok, Luenda Kambote. Salakiambo. Tutondele. Tamo aqui, aquele estresse no Maia, manda ver. Yenda kuna ya